Watinda ata musese mwendo wa kalibu ndini wa mesa vilingi wa maovo muthanyani wa mundi ulani wa kana wa matuku eli mwai wa katano nye nita wa masiwa kitaka nolo kunengelilia maovo kwa nse ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa maovo alatu kumbanisi. Alatu kumbanesie neva mwena. Bunge kusevya nzama ya kukunikila uvukula ukonaniwe na minista wa Uemi Mithika Linturi kwa maafisa 3 ma NCB maidha kwa kotini uloambolea ya chati. Atongo imangu ataniyo ya Azimio One Kenya matongo yune Kalonzo kwenda minista wa Uemi Mithika Linturi atia uya ingi mayenda mbwela yende tanga sweta muisyo. President William Ruto kukomana na maminista ayo luambua ila yende ya jasi silikali ni kutethesya onde alama kunikite ni muisyo wambua na mwanake wa ukuwa katikati kuvitia siate mana kuwa waniene nditi na kukitaniwa na mota ya ungeikuya sokoni wa Kabati kauntini ya Kitui. Vilingi wa maovo. Ni na udho tengi musiesia tuku atianie kuisila mutandao wa Facebook ni Mutongoi TV utunenge woni waku yuluwa maovo maitwala tukunengelelea muthanyani wa umundi tuambia na livoti mwana ila yende kuidiwe yumbani mwandikitwa maovo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka na ila ikonetie bunge ya katini etikila kuseuvwa kwanza maye mwana na ila kuidiwa yikunikila minista muveani wa Uemi na udhani Mithika Linturi na ula ukukonaniwa na uvukundini wa udhokomi wake muno maunduni makonetie fertilizer wa chati na ulao wetu tona na ikiwe aimi ndini wani mambitoku tuisonga na mbele tukunikila maovo kuma kauntini kana maovo makoneti o kilingi sikie chambolea na ikana munene wa movea wa NCPB kana wonyecha wa fertilizer sia silikali vande ya Kenya na ulani Joseph Kimote ni wadha kwa kotini muthanyani wa umundi ena angi atatu ndini wanzama ya movea na indi madha kwa kotini wa milimani muthanyani wa umundi kusongia makuli wa kukonania na mbolea ya chati na ula unanya ikiwe aimini silikali ya kati amane kwa kana meneki wembeni kumudhanyani wa iyo na valama na askati kana maskati wa makosa ma kukenga na kuvena aimio na uyo voa ni maliana na makosa na malikuwa kwa mbondi ya kimansa shilingi milioni 3 kila umwelivoti yake mwandikitwa Mavoli na Mosangi. Mungami munene kumbini ya leo ya serikali wende National Cereals and Produce Board Joseph Kimote mwamba na maofisa eliangia nene ni madhaki soko utini wa milimani kuisuo itina wakwedho maneki uwembeni wake elimasani mawiyo uwe kwa itina woko na mbolea chatika na fake fertilizer. There is no evidence provided by the prosecution that the accused persons 2, 3 and 4 have interfered with the witnesses. Atatu ni maskati wana mavito mako kuatana na kumakenga na ukenda kumangea aimi. Ni maleani lena mastaka na vala malekilio na bondi ya shilingi milioni 3 kila umwe. Ota uko otini yumisi mola otokana ni maile kuete madhangovu maoma utambuka nzingi na vala ikuwani yeye kethu kisoma tukumiongo ile muini uwa katano. That accused 2, 3 and 4 are hereby granted bond of 3 million shillings with one surety of a similar amount each and or cash bail of Kenya shillings 1 million each. That accused 2, 3 and 4 to deposit their travel documents and or passports with the court within 7 days from the date of this ruling. That accused 2, 3 and 4 shall inform the court and or seek the permission of the court whenever they wish and or intend to travel out of the jurisdiction of the court and out of the borders of this country. That accused 2, 3 and 4 to appear before the investigative agencies together with their counsels and or advocates whenever they are required and to provide information needed by the said agencies that is aimed at Kwe mwini wakatatu mwaka muvea uwa uimini wanengani moloto kuya imiala madho etambolea kuweka kumitumia na kukwata mitala ya ile kwe muvisa maikumbi ya leo ya serikali ila yeva kuvena mo na vala ingi muvisa maikumbi ya leo ya serikali mana nengwe moloto wa kuwasani mbolea kwe aimi That this matter be mentioned on the 20th of May for pre-trial directions. Kuripoti ya Blingo Maovo Nilina Mosangi.
Tuisangana mena mwatongo imangu atanio ya Azimio One Kenya matongo iwe ni umutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ni maumia ukulio kula kwe serikali kana kula kwe Minister Muveani wa Wemi Mithika Linturi atiyewea atana ngudhulwa nenza ma ila isakuyo kana yolotwa ni kana kwithiwa yi kunikila uvuku wake ona uyovo matongo iwe ni Kalonzo ingini mavikia kwithiwa mayenda serikali itangase kana mbua ila yende kuwa kwa oyu na ila yetete mwisho munene kwa enendi ni mbua ya mwisho na ndi livoti yake Danu Mwongela. Atongo ya maine na kiwanzani cha skulu wa musingi wa Mumboni ukamba wa Masaku ila makuatene na gavana wa kaunti ya Masaku na atongo ya ngima serikali ino dheni wa isuzo ya kwa leu na meto onduma na mavula kuyandwala maminita ukoneka ne mbua mbingi ila yende na ukusiwa ni makuatamba uitambe wa maima mambunge nene ya kuendekethia kuveta kwa ofisini kwa Minister Muveani wa Wemi Mithika Linturi. Kama Linturi amekuwa impeached, I find it very strange, and it goes against the concept of supremacy of parliament itself. Kwamba now that decision by 149 members of parliament has now to go to a committee for verification. That is so. Linturi, kwa heshima yako na heshima ya nchi, ujiondoe mapema. Yani kama waziri wako ananuka kiasi hicho, ndio tunasema sisi kama wana Azimio, we have been saying it. Tumesema na tukasema hatutawaachilia hapo mpaka wote watimuliwe mamlakani. Wengi ni makule serikali nene itanga sembua mbingila yende na ukuosi wanaekaete kwa nangika na kutiwa kwa madhayo kwa andu aingi tathina munene wanthi kana national disaster. Na kama wanaazimio tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunataka tuulize serikali ya Kenya kwanza ya kwamba janga hili tunaona Kenya sasa sio la kaunti ya Machakos peke yake, sio kaunti ya Nairobi peke yake, ni janga ambalo limeathiri kaunti karibu 32. Almost 32 counties out of 47 have been affected by the floods, meaning this is a national crisis. And as Azimio, we are demanding that time has come when Kenya Kwanza should make up their minds and declare this a national disaster. Hivyo ndio tunataka tuone kila mtu. Once we have declared a national disaster, we'll have all hands on deck. Both state and non-state actors would come in. These floods are a national disaster. But we have a regime that is already a national disaster. So they cannot be able to declare anything else a disaster. They are actually a disaster. Elimu, disaster. Health, disaster. Kazi, disaster. Fertilizer, disaster. Edible oil, disaster. Airport, disaster. Wao wenyewe, disaster. Na mimi nataka mchunge hii maneno. Nivinda nivala na gavana wa kaunti ya Masaku waelezekana nimekwendea na ukwati na ANND na kumanenga utethio ndaendea na ukulia unasingwata niyo ingi siendea na umutethesia nikenda alama minite kwa nangi kwa neno mama vikio kwata mawikalo endangered. Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hapa for the last 1 month it has been tough for us, but wale watu wetu watu wameathirika, tumejaribu kama serikali ya county tukishikania na national government kuingia kwa kila vikijiji kujaribu kupatia watu wetu chakula na usaidizi. Na sisi tumefurahia sana leo. Najua kuna wale wamebomokewa na nyumba zao. Wayala nyumba zao sio mbokia. Na nabesu ndi namo. Ando asuti ambao manenga mabati na ambao na kusaidia wananchi. Na karibu sub-county zote sikiwa 9, at least kuna wale wameathirika. Na Your Excellency the Governor, Mungu aendelee kukusidishia hiyo nguvu.
kwa sababu tumekuwa kule Mavoko, tumejua ile inaendelea Matungulu, tumejua ile inaendelea upande wa Mwala, including even sometimes bringing a chopper to airlift people marooned by water. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma wa kiwanzani cha skulu wa musingi wa Momboni kauntini ya Masaku. Tuisonga nambe tuikunikila movo makoneti mwiso wa mbua vala President William Ruto muthenyani wa mundi niwethi wanaumba nowe mwana vamwe na maminista vala methi wa mainene ya mwiso wa mbua ila yende kwithiwa inyamasia enendi aingi vandi ya Kenya. Serikali ni atangasa kana ni kwithiwa ithamia ala matuite vakuvi na mbusi kana kundu kwina mwiso wa kiwu kutavina ethiwa mayitha maithama ku ingi maiweta kaneme kwithiwa maikwata mbau enendi onthe alama kunikite kumana na mwiso wa mbua tuikwatiania na ke Joseph Kitheka. President Dr. William Ruto niwetha itwaise kikalo kingi cha mamista muthenyani wa keli ingi chumwani na kwitha hanena kikalo kingi namo kunenanisya maundu kauta na maito alama ende na kwikumbila nthi mambua mbingi na ila yende na kuete wanangiko kundu kumwe undu umwe na kwasi mathayu kwa Kenya aingi. Dini wa kikalo cha vamwe ni chaikithia kana enendi alama ende na kwikumbilwa ni undu uu na maende na kutethiwa kwa vakuvi ni serikali kwivo kuthoewa sindu taliu mavula myoto kati wa sindu ingi maende na ukwatiania na mivea ingi ite ya kiserikali ingi nthini wa kikalo chini cha umbula kwa vamwe maundu alama ende kwa OU na maetetwe ni uvinduku wa nzevi maikwatiania kana kuma OU kuendea serikali ketha yisovya mivango miailu ya kuelesya enendi maundu mauvinduku wa nzeve na undu matonya kwika kwisiania na maundu tasu for the intervention. Maundu meokonyene tangazo ila serikali na umisie ya andu ala matuite vakuvi na mbusi kana kundu kula kutonya kusiwa misio nzama ino ya mamisa ni yetha iweta enendi alama na kuneitwe na ki yuta mana chosie nesa na kuambia kwika huni kenda kusiya kwasia mathayu mbeange ingi nzama ino ya mamisa ni yetha inengana livoti kukonya na undu mbuga yende vila kumbuka kana mi itatu yukite isio mbingi tasiitha siende na ukusia mbuga mbingi va Kenya mayenda enendi kwitha memetho imweta isio siangaliko ya kisuani nisietha iweteta sikuendea kwitha na mbua mbingi ondu umwe na kiseve kingi kila kiuwete kanata kitono vingi sa maundu ma ukangani ingi nzama ini yetha inengana livoti kuonena na maundu ma muvea wa kisomo vala metikela kwa vumwe iseso ila inooswe ni minista wa kisomo Ezekiel Mashogu ya kusiya kuvingwa kwa masukulu mpaka matuku 3 mwai uu nikenda kusiya mathayu ma manyiwa maikeseulika mwisoni vala kikalo chu cha wenda muvea uu wake kuthukuma kwa vakuvi na kinandu cha NGCDF kwikithia ilasi sio nthaila inanangiwe ni mbua sio nguta sia sukulu kati wa sindu ingi nisiatungi wa ingi nzama ini akwatiania kwa vamwe kuthanthangwa kwa vandu va kusembea ndeke kiwanzani cha Manda Bay Airlift kila kilamu nikenda kutetheesya muvea waita wa Kenya Defence Forces kwende usuvia mivaka ya nthi ya Kenya. Joseph Kitheka ngirivote vilingi wa Mauvo Mutongoi TV. Tuisonga nambe tuithi watu isiokethia kauntini ya Masaku vala silanga wakwa ukuna ulawe matungulu ya umiloni wasua kauntini ya Masaku na guano kuiwe ni kiwu kwe muthenyani wa iyo kumana na mbua mbingi la yende kuithiwa yikose wa kauntini ya Masaku enendi maisi ile ikwatie kana ikwata kiwu kuma silanga ni uni menda serikali ya kaunti ya Masaku yikithie ivinda ya kutungia silanga uni vethi wana mutau museo wa kumalu cha kiwu na wakana kusiya wanangiko maitula mutela manase uvase silanga kwa kulea kwa ili mutau wa kumalo cha kiwu obisa munene ula ungamite wodi sio ndesi ya matungulu Cosmas Masesi na keni waikithia kanava imundu una kwa tambanga kavindani kala kiwu kibikie kwithiwa kiikuwa silanga uwajatha na kana serikali ya kaunti ya Masaku ni kwithiwa yithinikia alama kwatie wasio livoti ya kebo ni motesya kumangalikoni sia matungulu enende mava na lama kusia kiuke kikila muthenyani wa iyo mawetakana ni chana ngie moya miunda ya enende ovamwena kwislanziani sike wathukanyo ila sisio nithi kwa chani ya mukienu ukite boda nesila skulu ba matungulu ndivi nethi ya mitila mie basilanga ye mingi muno na ye nene andu maende na kunango awe saithi andu ala meru bakube kiwila kibikie busukulu nikithamio kya ndanzi no endete na kenoi na jaso kenene likite ya skulu wethi yake uja na kakugonda mundani chanda umilila kwa mundu wita wakatambo akuma bu
chali kaende kalala kithete kwa une kule serikali ketha ni tona itu itane na kiugo kinundu keka kwe utuko kitha gikuia andu aingi muno lakini muthenya nundu andu maua ni yembu ametha me aware kila mundu egwambu akewa kiwijujukite wethi andu mepasa ofisa munene longamite wondi sunde cia matungulu iwetakana na ivo masala kiuki na nyaika isio nithi na vayo mona kwatambanga nthini wa kiuki iki natulile silangani uyu ati ogula kinanangia serikali ya kaunti ya Masaku ni kwitho ithinikia ivindani kuve na after kindu ta 20 minutes muthanga wa mbokanga indi kiuni ukina umalile awethi laila tunoni kitu nakunie simu na twa communicate na ndola mana down the stream wethi landu on there manguma ndini wa bala tuna veselite kiwo na ndini amumu wangai tuina either na any casualty kana mundu kuumigwa kila kina happen kinini kinesile school wa Matungulu girls na chatwa some of walls ya mabati na kaukuta kama kanini kaevia. And I'm sure governor is doing something to this school Matungulu tuone kawa onto no tungia fence yesu nitina tungi te county ditumubea ikwidi wane matu binge yesilanga na nundu akwidi wa jangeno dikila bandu bogonde ne asia kwi muthanani weyo ne matindie ba maisisia ondu batonya kwikika lakini nundu akwidi wa wololo wa muthanga ulawi twikite silanga niwo utumie silanga ethi amwe maenende mawitakana gukua kwa silanga uko thothaiwe ni kwithwa watai na muta wa kumale kiwu kuma silangani uyu na silanga yo kuyana na kumezo undu tanionie ye na ina kiwu kingi na kuvukua kwa yone na vukwetwo neza ende outlet ye na ati mathina kiwu che mande yanzia bala che silate nundu kweka kiwu outlet ye kitwe neza neka zaubwa ugethe kiwu kiupe silanga ende zote labayo tuleile kwa governor tiyo kukulia usizio ndu uko tuzo silanga na itweke ya outlet neza otawe maendeketho sovweti no ambua kuoleka kwithwa mewe kwete muno nthi wa mondo manema na kutungiwa kwa silanga uyu kukatangia liuo ula we miundani kana mboka ila manatumia kunyithia na kiwu cha silanga uyu kedi wani maungana ni kana makoka makatubingi ya silanga kiwu kwa mina kunya ni kana wese ithi anite diwa na silanga unity kuona itwa alika bandu bathuku mundu akwidi wakiwe kine tunategemea andu ala tuthia kawa nijo tunakona and I'm sure kwoku mbuga ya the governor is doing something ndu nenga silanga sunu wa budget nene ndu sogweneza ndu silanga utetha cia ando ingi na ibwe yo we the lando la makundite kiubwe ya more than 30 people kila mundu akunite kiubwe maende na nema unogeje surrounding ya ube na nema mbingi ya makitungu manana na makovisi kwa uni ni siando magi sio jume gwa mena wasi mwingi na nundu ni kiuki utetha siando serikali ya governor ni sine kutungi ya silango osu soonest otongo mathukumi ma serikali ya kaunti ya Masaku maikulia nende kutethania na kuweta kula kwina miso ya masilanga na kana masilanga onthe ala makwitu ni kiwu ni methwa maitungiwa ni serikali ya kaunti ya Masaku methwa meutethio kwi mwene ndevi ndani ya munyao yulu wa silanga ila situ inenziwe ni governor na ila itwa akuo nundu ta yune na report ya silanga ya munu mweu ya kitwe ni German na ni natulile na tuitungianga imu ya nundu ndino wa mundu na ndina kuwa musi wa mundu ndona ukulia masilanga onthe atu yala meba kubi na masilanga makona silanga ibwa utetula kana thina bandu bena thina tutethianisie ni kana tumanthe ondu tutona kutethesia ene ndi maitu andu maigakuwe ni kiwu na tuitethesia emwe ni bandu tutona kutwika tukoka tukaka ngabioni tukasiya kiwuchu kikathi na ende njasia siwila sionthe kana masilanga lao ndema kwatie damage governor waitwe na bata na ndu maitu na nukwenda maime so kiwu cha mina ubita nundu kinde yonthe governor nukumanange waya masilangazo kaunti ni ya Masaku matungula umelone wa suenye ni Toboni Mutesia Nani musese livoti su yake Boni Mutesia yithio itutwandini wa uthiumo witu wambe twisokethia twithiwa na mavwangi tukathivasa Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makangaliko yaku ile hatukukubaliana ndokaweka wazi ni juu ya gharama
ya maisha. Kwikuna kithui na ngathi iyo nisyo nthii. Umuthi nona president ula wibo wetwa William Ruto we mwene aitangazia kana ndimukuka kuungamana na Kalonzo nyumbani usiungi uketi. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usundio wibo yake kuli mabetio saa cionthe metha ma mwingo yongi kumba wakete me na kulea balea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya ulokuweta uwo na ulokuweta ubungu nundu cionthe utabawa usiaitwe metho bate kuvenia. Giweno ya kutida tueleti twaitie kopas ya indhi tigwo. Nenda urabya kana tuweka hatua tusumbikawa kuma wake imani kuma mwandani miaka yonthe tene na tene ngina ila Yesu ukoka mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi pau kamba ni ono pope mundu ngitambaki utamukunea kula abalokana kula yake ilaisa ingi kikucha bika ithano kaguma muti uthi ukwate yo ndeka tenda lukaika itenda lugita mikegezo kimandeka kwa na kini chongo na chukwika katika Kenya kwanza wai muthenya no Kalonzo waungamana ndeto yake akazia umundi niendete thebeni na akaungamana chua nena ekiangia ya Rivers atupangwiki safari hii kusisi oteo banini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njuku cia mundu utakwene no nginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia siasane kila mundu akula siati ni yakipo pai a maitha ma kilevi uteti nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake Erastus Kithuku wa Nzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambia saa 3 cia utuku wa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili no nginya withe wisi kwamba masinga Ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wendegwe no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambia ola museo nutaomeona tabateke esilia lile mwaleane mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu bamwe batuwa wanevia tausi wana hithi bandu batekindua mama ucio na pesa bajewina ka point ikana nake kamundie kaetha no kamundie kale kombina mundu saingi mundu nubita cia matambia maishani na aibaluka indi kusindwa kwa uwo ni kuendeya kwikala bala wabalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na bayutuku utachesa otiwo dimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiara ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase abikie bauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie abilania mbia na babindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavuombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba
tukwatane twaile viasala situ. Maovo maito vikiava Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku. Twina kithito, utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua maovo kula methamani kitwe. Wasia wa vilingi wa maovo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi. Na indi kwi mbua, sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia maovo meo na mithiomo. Twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngiuvuvia vilingi wa maovo nyanita wa Octobius Mbidi. Mutongoi FM ni watanio ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Karibu ingindini wa mesa yitu ya maovo. MCA wa wodi ya Ndalani Francis Talo Kitakani wamenda enendi maikese kutula mutia tongo ya lasa kuwe yuluwa wanangiko wa malelu kana wasi wa mali ingi ya mwenendi ila yukanite na mbua mbingi ila yende na ukusi wa vandi ya Kenya. Kitaka ainena kavindani kalae komanite na asili kuma location ya mavoloni ni wamenda medhi wamemedho ma mwenendi kwa kuimia witanoona kukuna livoti ya misio siambua nikana kuma sovia vindani ye ya mbua kuvikia kwithiwa na wiwa no katikati wa enende kati wa maundwangi oingi ndongo inoni amenda tongo ikutethia wia ula masakui wevate kulikilila kana kukilanilia nikana mwenende atethike tukwatene nake Ben Mark Musau kumangaliko ni siayata inene ya kanisani ya ABC Kisiki kamindani kale komanite na asili kuma location ya mavoloni. MCA Kitakani umya wita na kula kuyenende maikesa kutola mutia tongo imaki uteti kumana na wanangiko wa malelo yao ovamana mali ingia mwenende na ula wete twene mbua mbingi la ende na kuwa dozi ndicho siki kiesio ndezi la umya wa tongo tone mukuli mbua ne arudo mbua ne mama ngaba na wabina mbua ne agitaka wezo na la medo wa meko mangai tiwa na gezungu acts of God mundu ba bantu bangi no ni murongo imana asia iziligale baikende kwika yuti unena bya yakikwata nazia ka ngundoro Nairobi kizisilika ndika atigo doni ungundi ayo mundu no kunga mambe ya zilikale anene udhuku azilikale nundu wake ya obezero kigu yolo wewe no mbia wenda mama akanywe kigu kitalege ndio betaka na wenda ruka kunde kigalo ndio leo besi ndimona dinena taile kwitha disi kana kiti cha ulimu. MCA Kitakani wamenda asili kwitha mayumia utao ovamana kukuna livoti sia meisio ilema ya kombelete enende isioni sia ndoani kumana na mbue no ni kana maikithie enende ni asoveku andu maitu ala mesi imani haba yelo diugebia andu ala mesi imani kwitu ala mesi imani tika la disi eti withi undwambe yaona ondu utewa kawaida wibe dange mundu iti sineza kimani kikitu chake sikio ibina jaturugia ajaturugia kiarutia batyo ute kalete meno na asilia na maisio isu konde kula kwiyema tedi tenene na nguma itugede ane mu matabi mwigala muze isia wonondo tega wegata wibe dange sawa nikenda withi na ito kine ya madai mwitu mwisho oingi Kitakani wasienda ndongo isiaki uteti kutaidia weola siasa kuwewe vate kulichakauka na kulikilela wea wa olaungi ibindane yenu ne bindawo ko tesa ko dizilikale mito munene
ya nini oza kwa muzumbe widono gavana widono tuwa bina ndeti azio megalile ibela na azio modele kuko mamo bigai bingalo like kadala na tema kwatete bwoko tena shuarity ya manakana na mwa dongo ila meunguo makatuetea maendeleo wala mailete isio ni sima situ lakini ta kwatela ngundi na yao kitatika kwata gendo domba hilo ni mukulia kana ndiye baya ngayo kunze ya mama ngumi peke ndo na ba ajua ta kunzie binda zingi peke ndo na kwatia ngayo modabia nye mwando mama za kumwe yato mandia mwatumie mundu waile kwithoma na kana alame bia nieku ona mona atume na nye nene zekipela kila negia ne tisie tibo mundu lo bebo zina na ngaba au ngamekipela jangaba Vilingi wa Maovo Mutongoi TV kumava Kisiki Ndalani kaunti ya Masako nyeneta wa Ben Mosau Twendeni wa kaunti ya Masako maundu mau kwini maendeleo vingi sekalelo ni munene wa kumaka ngundo kuthimwa la kisioni changu laine ila seka tui ka ngundo enendi ainge alame sialoni sio melasmika kwa masaa maingi kumanona ndaka mbinge lelo ni ula wanengiwe kana wanangi toene mbua tumeima lelo ova mwena enendi mayuata kana ni matona ulasmika kutoa isia meatia niyo ya muwe vindayuki tethi wafa ima tambia mekoswa kwa ile lelo ula methi toe mayadho kuseviwa kila ivinda. Wende na usisi wala batu wanani makaba endo ambega na minone na nigo ukone kila mundu kumeleweka ni masaku ni wewe chakula nanji ni wewe chakula kile vingi Kia dogo bada. Tena via. Leo kia. Ziada. Dazia ndombo idone. Ukakaze. Ndio wale luka. Nambenga le baba sie kwa mababa. Amedo atu mumilia na maisema maibi. Yo maibi kianza. Abayo nanga gendo. Ani ubao meya kwanza. Kuna na president yo kamwe atu ikeneza. Baba. Ala na madena mainge muno. Ole dia ya kwa gena. Waku katui mayoni ba konani na kiguni kikwamite ngaliende na kukwama kuu na bena thina mwingi kwa utwikulia mheshimiwa witu wa Kangundo atonye kwa ndai acionthe kututethecia pamwe na serikali nene patonyeka ni kwithiwa kwina thina mwingi panduni ba otondu mwitha mwene nimukuona ngali ona imwe niungamite kundu bena andu maungamite bala ngali ciina thina anola isi kungoka bena misi ba bakube na ba ulelu kwanza ye bakube muno na ni tonya ngali kubonoka neyete mbanga nene no yithia ni kwathuka kwa une twakulia kwa ndai ya ekalima ba tutonyo tethewe na tongo imaitu ala twanyuvie ni kwithiwa twamanyuvite ni kana matutethie ni asandi pena ngali onena balukitwo banduni ba na yu lelu uyu ni withitwe uituthenia muno na nitukwigwa tatwambia kubanda mayu nundu wikalile ta munda na withia bena thina muno na ndu bwata lelu kwou atongo imaitu muisisie bau asandi sietwa nitawa manthi wa mutua mwikali wa Vangulaine lelu wa kuma Kangundo tomwala ni wa national government na tizi kitumi kila kitu lelo utaseubwa ni chao mheshimiwa nitokutoma wa imbungeni
uthi unenele luzu waguma kangundo tumayone nundu lelu wa makusiwa mbuya ino ithela netu etu atiania etu kamandamano lelu ithionthe ekalima vangulaine asante kamera ina ki no bana tizaona kabili kama zama nje bamerelo kwangali Mwanake wa ukuu wa katikati ni wa vitiasia temana kuowa ni NND itina wa kukitaniwa na mota ya ungi soko ni wa Kabati Kitui cha udhuloni wa sua na ilai na itema tukuma vituku. Mwanake usuo vosua kuma kui NND asu ni mawisa mavolisi kuma kiseseni cha ndolosi vala kuyana na mwene mota isu kuwetata ya iye mudhanyani wa kwa mbililia chumwaniki na kuna livoti kui kiseseni kiumbe wa kwa mbia kumimanda. Livoti yake mwandikitoa mavu kuma kauntini ya Kitui Onesmus Talo. Mwanake wakuwa katikati wa vitiasia temana kukurwa ni NND na lameno dhatu mwingi soko wa Kabati Kitui cha udhuloni wa sua kauntini ya Kitui china wakwatikana na mota yongi kwena na nguo seitho sokoni wa Kabati na mutu wa kamoto na wawetakana mwanake wavikia sokoni usua Kabati ya vulito na nzuki kabindani kala na mota isu polo kuweta na watawe mewanichalo la mota isu kumana nzuki la mweta tasisi ya mwevu ili tem ituona kindu chatu telenia muno ba Kabati nundu ituona mwanake omona okie anang'ya bikibikibi bano Kabati stage ya kulina ndolozi nawe ila unang'ya bikibikibi abanje kulisa sia kwa bonza azile mziazi ya michochoro yani mziazi ya panya ruti yule mwana wazu hadi na ke mwene bikibikibi yawe niwaambie ushungurukia mali yake lukumekwata mwana wazu andere balabalani niwona nzuke sia mwati azia muzala udi muto kwake chuso waki we nzuke zio akili yake azio ya muonye kana asiokie kulona unaumije kibikibizu yune wotu akili tu kwa tuona ndo nje mamwati ite yule mwetu amukuje ni chao cha kinge azini kibikibi yake na ngetwe na ni atungwa obala nae na yu obaende yete nzukizu twato sisi nzukizu yele ka mundu ngina onsi oleka eweka kwena na mwene mota isene nandiki mamovunu mbola kaneti na kwasa mota ya kasoko no Kabati na kunia rivoti isa sene cha polisi na ambulances ya ingesi ya kumanza mota ya kali no kweta tasio ovo sia mota isu yake bala kunwa simone NND itina wako na mota isu yake ina mundu wewe letwa ni nzuki na ndio tenga joid na tia mota ya kwa vunza na likata iga joid na jumala no kana vya mota ya kwa yowa na yowa never no see atu na semba police na ina report na nane OB letter na sio kiwa ba Kabati no kana mbia kumanza mota yakwa na makumiona choko nini na mukiye ingi ku Kabati na swani ondungi nona polisi mainderia never no see atu nabi kwa mama Kawesi na nuna ndebisi kondwa umundu nona mota yakwa na yu kanyo na umwa alamena mito ya kuya mali yene mekani na mito isum huyo ni mkamba mjanja mawazi akitoa manakana we mwene mali yake motezi ndemo miatia ona kwe kwata ndemo miatia kaba yumundu zyo alekani nzuki na kweli kabisa le tuona alekani nzuki ando alama yumede ko ya kibikibisia na Kabati bai mundu manza kindu chake mutundu na bai mundu manza kindu chake adaze manza kimutethia ata kwa hiyo lo kukwandikana yo ita kindu chene ziano isu chukue na wewe ripoti ya Bingwa Movo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui nita Onesmus Chalo Hainde muvea mwana mundu ya Onesmus Chalo mwandikitoa mavu kuma kuya kauntini ya Kitui livoti yake iliyo itwandi ni wa ujumu wito wake litu isokethia itukumanisi mavu wangi mbeange ikala mitamboni mundu losa kuwa yembe timwimi mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia
ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mugundi cia kuma mundu na ketha ena wendi kwandwa kwikithia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ehe kwata yuyu twivuti vonenge nonie uyo swinya kondete naguo no uya museo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngobo ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeva tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nano kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umite na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio sisi 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tutonosha single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota kulenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana Sokota baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na dakika 40 cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini na bakao kale na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde uyani mwitu ya wewe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani yako yanza ni mausuwesia oni we atikoke Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune.
twina utho taingi nthini wa vilingi wa mauvoto isokethia livotine ngunengele ilia ya mbe na ila yende kwithiwa yumbani niwe mwandikiti wa mauvo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka ikonetie minista muveani wa uimi Mithika Linturi na ende mbunge ya Kati muthenyani wa mundi liavitukithia amemba 11 manza mayimwana ila kwithiwa ikunikila uvaluku na uvungu ula withitovo nthini wa minista muveani wa uimi Mithika Linturi amane wa mithenya 10 kukana livoti mwana na ila kwithiwa itha kwa nthini wa mbunge ino. Mwandikiti wa mauvo Benjamin Mwaka ni wakutuelezea mbeangi food basket. Mbunge ni avitukithia kuseuva kwanza maimwana ya kukunikila mutalatala wa kukuthwa kuma ofisini kwa minista wa uimi Mithika Linturi. Mutalatala uno ulosukumitwe ni muyimbi wa Bumula Jack Wamboka wakwata kule akwitikilia nzama maimwana kuma kwa ayumbe ya naimwe na 29 36 maliana nayo vala 3 mali ya kuikonya na isesothi ya kula ki miao ya mbunge ayumbe ya naimwe na 16 ni maile konya na kula ino kana mutatalao kusonga na mbe. It is about standing with the smallest of farmers who do not even afford money, but the only mistake they do is to trust government, that they trust a government agency. They trust National Cereals and Produce Board. They trust the President of the Republic of Kenya. They trust that government cannot give them a raw deal, Honorable Speaker. They go and purchase fertilizer from National Cereals and Produce Board, a national agency, a government agency. It turns out that they've purchased sand, they've purchased rocks. It is a moral question, Honorable Speaker. I do not know how anyone in their sound mind can want to side with such a rogue minister. Zamaye mwana ya amemba 11 na ila yekiwa tik ni ayumbe kumwika kithimini Minister Linturi na kunenga na livoti yake dhino mtheme 10 yukite dhina amemba 6 mangaliko ya serikali anakuma kwa angaliko ya Azimio na umekuma kwa chama cha Jubilee. Amemba manza maini ayumbe Naomi Wako, muyumbe wa Kathiani Robert Mboi, Recho Nyamai wa chama cha Jubilee ni muyumbe wa Kitui Chethio, muyumbe wa Roraka TJ Kajwang, Dongo ya Kakirinyaga Njeri Maina kati wa ange. If today you reject the list, it could easily be interpreted to amount to you are resting the matter where it is. And those are your consequences. They are not mine. It is the Constitution and the standing orders that guide what we are doing. And when these cabinet secretaries were appointed, Mr. Speaker, I remember saying that this is going to go in the records of history as the most incompetent cabinet. And you can already see. The question we ought to ask ourselves, Honorable Speaker, has the mover of this motion, Honorable Jack Wamboka, created or shown us that nexus between the person being removed from office as cabinet secretary and the alleged grounds of removal? And the straight answer, Honorable Speaker, is none. If the president wants to know the real saboteur in his cabinet, he should point at Honorable Mithika Linturi. Our farmers, if you get a low yield this year, or your crop fails, point at the face of Honorable Mithika Linturi. Amwe mayumbe kumelembetani ya ukamba yumeenda Minister Mithika Linturi evetange wiani kwitene vandu vakwetela kule ya kumwinucha maiweto nenanya uwe mbungeni wina misingi yaki chama wanavanini. Ayumbe ani maweta aingi mama minister serikali ni ao yunimeenda kuisulia musuoni uonoka na kunenga nda ya mwenembi valama mukanya minister wa witi onake mwandu Susan Nakumicha onake eyombanye kumano na mavaluku alamba ende kukumbila sekta witi vakuvimia yeleo yu. No mwende we ndeleba nduiza kuambia blame conductor. Ndeleba ni wedo atu aithetie ngali. Minister ni watu aithetie ministry ya uimi kana ya agriculture. Kwa blame game ya kwaza kana andolama na ina makosa na anduma National Cereal Board. Izuwe na ilaitwa scapegoat. Koza kakuyuka laka nini no itie kuyula nene yende na utubea. Ona waziri wa health itaasya nake kasange nikana mino nengo sheet na madaktari nikana mazio kama mande na kuita andu maitu
huo na ke chuma jake kio bandu kibwanda kikileletwe utu ambao mamina na issue no nikanaweza ile technology onezi legal team opposition ni technology legal ile asindu situ ile our main role ni oversight farmers ingi kana mingi ni mana dhulumiwa muno nduthokana Kenya na withoka na mbesa sio na wese kwithe ni waekwa umundu twa kuna kura na Lunturi ni sikana ni wenoka ni wowe kwacho witu kana Lunturi ni ala kuma bisini nundu ndwande kwa uya na weyambia kuthauka na weyosu unengetu kila kingi ndonyo weta ni kana ala monde ma pointi weta ma CS male kutha kumana kana mebu nundu wa mwenendi na mele kwika yulu undu mwenendi ukwenda lakini tundu lamu makwenda ukunikili wa ikundi ya Tifa kwi umundi weweta kana gatwa minister onde miongwele na Eli Linturi niwe minister kusitie ena grade ya E kumanwa na mauvalu kumaundu muvya wake unongamiye wanyo ambolea wa monini kilingisi kila chelekele kumwino cha mbunge ni oyu kuma vamya koni ya mbunge musino ilovi ndilivoti ya vilingwa mauvonye nito Benjamin Mwaka Kilungu cha 11 yuluwa yana cha etu mauku munini kauntini ya Masaku mewetwa kwithiwa maitava na makalasi mithwa kutia skulu ondola utumete aingima etu a matila ndoto sio cia kisomo na kuete ukuno kwa kisomo cha kana kelitu kauntini ya Masaku uo mulwani Harrison Achola na olani mukwatanithia wa ngwatanio imwe ete ya kisilikali ya Forum for African Women Educationalists na ndi livoti yake Dan Mwongela olawe ino anatu nengelelia maovu wangi tuisio kadia kwako. Ainena na andiki mamovu musinu wa Masaku itina wakikalo kimwana kila cha yete vamwe sianda kivothukanio watamba ukisomo cha kana kakele tu ofisa mukwatanithia wa ngwatanio inoite ya kisilikali ya FAO Harrison Achola utolo munene wa ciana cia etu kauntini ya Masaku ni matiite maskulu tina wa moku itava ayelesekana bena vata wa ciana isu kutongwa maskulu na kuendea masomo mo nikienda kutangia unewo. So far we are aware KDH 2022 gave us the report which was very clear. Kenya account for 15% of teen moms. And when you come back to Machakos County where we are accounting for 11% of that, of teen moms in Machakos County. And by the data we have just been given right now, the status is still worsening. Bado watoto wako wanashika mimba wako huko nje, they are not accessing education. So still it's something that we still have a lot to do. You know, with us as far as Kenya, we believe on high education, high future. And if you deny a girl child education, you are denying this child her future. So we believe that taking back this child back to school, we are building a better future for this girl child. And people talk about luck. Luck is for few people. And the key to success is education. And somebody once said that if you want to kill a society, kill education system. So we believe that if you deny all these girls access to education, we are killing their future. And by training them and taking them back to school, we built a good society, whereby this person will be able to go outside the school sector, get a good employment, just like boys. So that's why we want the girls to be in school. So lastly, you said that. Nake principal chief wa kaunti ya Masaku Joshua Kimeu nena ivindani huu ni mwasekana silikali ni kuendea na ukwati ya na sianda kukithikana ciana isu ni ciatungwa maskulu ni ndaunyo kanyo kwa cialame uvitha ciana isu na tuikulia assistant chief mwethi wana role nene muno ya kwatiana na ciana isu nundu twatia tithia imwe cibithwa kuu na kuyithi wana ila kangaru court ka cia atumia maicio kana oimwe cia assistant chiefs na ma chiefs. Assistant chief wa kwatwa unaina wina kangaroo court ya kwacia kana tebithanye kindu ki na kwatia nuwase wa atua nene ni serikali kana we mutumia wa kisio wose kana na kindu ki cha usilanya andu asu nundu kana kau tukene kana kakatutethia kana kakatethia Kenya yonde kwa jumla. Kwa hiyo ni kulia atumia maicio andu manyumba 10 assistant chief na machief ni kanati kaege nondo
pe we kwati yolo akana ka na ni kwa pati mbaya ka kwati ke dhiwe ke kaito na teikuli aumela mena mutu osu wa kukwata siana nini nondo onatati ya muno tithi ya nando ima muno ando ima ala mema uyani tukwose atua nene ya kiserikali. Nake Victoria Kanini ni ofisa wa kaunti ya Masaku wa maundu ma uitisio ni cia ndwani ni wasikana si eingi ni methitwe mekisie na kuvitha ciana cia etu ila ciitava na makulia maumano na mutu osu wengine naona mwatumia mandwa maumilie siko isu kila tukulia ni national na county government matutethese nikenda withie nundu ni mana tunengie tukotutu na ni ni tuende ndivaika ila tuendete kisioni lakini twetiwe seminars kana twetiwe barasas nikenda andu amekuya kisioni mail tuwaelemishe tuwajulishe na maitagwa kana we have nothing totally na tuyuma lukasia misiyo. Daniela Mwankela, Mutungo TV, kuba kauntini ya Masaku. Nende usiwe mudia vilingi wa mauvotu kwa manengi vaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu chiwanesa nyeni tawamasi wa kitakanola unengelia mauvotu kwanzia meko ni Teresia Mwendea.